Guwahati Saruhajaya Longjang Minify Krepli Arni Bihu Kikan Kapaklang Dunjia Sang Pimar Dipu Girl Boys Higher Secondary School Patua Klamalong Bihu Kikan Kapaklang. Karbi Culture Society Atumpen India President Drupadi Murmu Phan Kacitong Damaputak Perangkia Mai Kepa. Pongjangre PWSS Aputak SAPN Perangkia Mai Kepa. Kado kavekat news ke lang orat dona phanta me kardom na patriklom tang tepinia bir tang ton pen arjuitha Jangmini Phai Krepli Arni Guwahati Saruhajaya Stadium along Minister Sarpo Narendra Modi akehaya thengno mega bihu ke kantun jia sangpemar pini Dipu Girl Boys Higher Secondary School Patua Klamalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidal Singh Ingling EM MSc Lapen Deputy Commissioner Superintendent of Police Atum Angno District Level Mega Bihu ke kan paklang tekang Minister Sarpo Narendra Modi athengno Jangmini Phai Krepli Arni Guwahati Rongsopi Saruhajaya Stadium along Khedung Bihu Kikan Paklangji Laswa Pharman Karbi Anglong Napen West Karbi Anglong Penta Bihu Kikan Kapaklang Dunjia Phan Sesek Chadang Pontang Pini Dipu Girl Boys Higher Secondary School Patua Klamalong Bihu Kikan Kapaklang Dunji Aukor Jangatum Bihu Kikan Kapaklang Po Karbi Anglong Autonomous Council EM Dr. Tuliram Ronghang alangli bihu ki kam lang dun si Hirjumi Pidu. Bihu ki kan kapaklang dunji bihuati anuti naphan suri hinini atangka ki pipon jia langtang si EM Dr. Tuliram Ronghang pe. Bihu Kikan Atuma Phan Aning Kapathe Dunjia Phan Bangsuri Pho Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Arat Mega Bihu Lang Dunji Buda Alangli Pherangkia Phan Pachini ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে নেতৃত্ব লৈছে যে আমাৰ বিহু উৎসৱটো যাতে বিহু সেই বিহুটো যে বিশ্ব দৰবাৰলৈ যোৱা সপোন গতিকে 14 তাৰিখে উৰুকা দিনৰ 13 তাৰিখ উৰুকা হ'ব আৰু 14 তাৰিখে গোটেই নাচনীবিলাকৰ অসমত বেলেগ বেলেগৰ জিলাৰ পৰা আহি প্ৰায় 12000 নাচনীয়ে আমাৰ সুৰহজায়ৰ হেতা নাচিব আৰু সেই দিনা সেই কাৰ্যসূচী দিনতে পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সেই সভাত উপস্থিত থাকিব প্ৰায় 20 মিনিট একেলগে 12000 নাচনীয়ে নাচিব সেইদিনা এইটো বিশ্ব এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিব পোন প্ৰথমবাৰ একে প্লেটফৰ্মতে একে জায়গাত একে মানে সাংস্কৃতিক প্ৰায় 12000 নাচনীয়ে নাচিব সেইটো এটা বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱা অসমীয়া যেটো কলা সংস্কৃতি যেটো আমি পৰম্পৰা পৰা যেটো মানি আহিছো যেটো বিহু সেই বিহুটো যাতে বিশ্ব দৰবাৰলৈ যোৱা স্বাৰ্থত এইটো অহা 14 এপ্ৰিলত আমাৰ সুৰহজাই ফিৰতে তাতে কাৰ্যসূচীটো আছে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং 125 ইয়াৰ পৰা যাব আৰু লগতে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ একাউণ্ট একালীন সাহায্য আমি 2000 আমাৰ ফালৰ পৰা কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি দিম আৰু আমি সকলো এমইসি আৰু লগতে ইএম আৰু সন্মানীয় বিধায়ক সকলো আমি একেলগে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সহায়তা কৰিবৰ কাৰণে আমি কৰি আছো আৰু আগন্তুক আমি সহায়তা কৰিম ইয়াৰ পৰা যাব আৰু লগতে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ একাউণ্ট একালীন সাহায্য আমি 2000 আমাৰ ফালৰ পৰা কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি দিম আৰু আমি সকলো এমইসি আৰু লগতে ইএম আৰু সন্মানীয় বিধায়ক সকলো আমি একেলগে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সহায়তা কৰিবৰ কাৰণে আমি কৰি আছো আৰু আগন্তুক আমি সহায়তা কৰিম আৰু লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি টোটেল 5000 আমাৰ নিজৰ
কলা সংস্কৃতি নিজৰ ড্ৰেছ লৈ 5,000 মানুহ তাতে আমি যোগদান কৰিম সেই কাৰ্যসূচীটো 14 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি যোগদান কৰিম আৰু সেই কাৰ্যটো সফল হ'ব বুলি মই কামনা কৰিম। ৰাওনাটো কেতিয়া কৰিব চাই ইয়াৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ 10 তাৰিখ যাব ইয়াৰ পৰা আৰু আমাৰ 5,000 যিবিলাকৰ আমি বেলেগৰ কাৰ্বি আংলং বাসিন্দা ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা যিবিলাক জনজাতি আছে ড্ৰেছ গোটেই তেখেতসকলৰ ড্ৰেছ নিজৰ ড্ৰেছ লৈ যাব লাগিব তাতে কোনোবা কাৰ্বি হ'লে কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ বা নেপালী হ'লে নেপালী ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ৰেংমা নাগা সকলৰ ড্ৰেছ নিজৰ ড্ৰেছ সেই গোটেইখিনি ড্ৰেছ সাজ পোছাক পিন্ধি 14 তাৰিখে আমি ৰাতিপুৱা আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা গৈ আমি 11টা বজাত আমি হুৰ হৈ পাম আৰু সেই মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত যাতে শান্তি হয় আৰু আগন্তুক আমাৰ ৰঙালী বিহু আহি আছে সকলো ৰঙালী বিহু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। থেংক ইউ। Nonang kileji surhinira ingkora plianikan thang-thanga ciklo nifai krehini pen nifai kre serkep arnian Karbir Festival Sertalin karcho hot India President Drupadi Murmu aphansi alhi sarpiaman pen hangji pupen Kazironga long ingnar aronga je kapiru arnia hot Karbi Culture Society atumpen India President Drupadi Murmu aphanse tongdamsi Sertalin karcho hot alhi sarpiaman pen nangkache tongdunji aphan chopapon opasi perangkia mai kipa hot pachini Sertalin karcho arnya hot aluhi sarpiaman pen nangkache tongdunji aphan kedamtang jamipo niphai phopen niphai troxy arnian Kazironga long ingnar aronga je kapito pona hot India President Drupadi Murmu pen Kazironga long nangka humri kewanga hot Karbi Culture Society penta Sertalin karcho arnya hot aluhi sarpiaman pen nangkache tongdunji aphan si India President Drupadi Murmu aphan che tongdamsi chingki che thandamlo Laswa tengpen India President Drupadi Murmu pen nangkache tongdunji aphan lamchak nang pilo sita ahura dak pen nang pachini thutha pusi lamthe nang pachini dun thulo pusi KCS samei pu Chandra Singh Kro lapen kongchen bang Vidya Singh rong pia tum pen pherang kya mai ki pa hot pachini Elephant Festival hala solong itu Indian President nang tongdunji hala solong si मेरे तुम कार्बी कल्चर सोसाइटी सेंटर को मुझे हिंदन इसी आवाज़ साइन लोग पे बिल्कुल बच्चों की चिंता का लोपा ले लो राष्ट्रों का पल्ले अटेंग पे राष्ट्रपति भवन में निले में अप्रूवल नंपिलो अप्रूवल नंपीसी अतुमी मजीना कैप अपोर निले तुम दार कोहरा पुलिस गेस्ट हाउस आलो निले तुम ना हांस रखे तंगुलो निले तुम बच्चे तंगुलो सोनी थानो निले तुम लाभं के Nanga jo papa mege kalila nanga parti tunne sini tum communities langi sejak tadi kan kita ke langi ni tum bangsa ka di sorong ajelo ka sertalin ka chong tum di ni dari ke thong lo so kan ko mai ke nang si nai so ka chung dia lo ni tum pa ji tum lo sa teng pe alam di bang nang dunji puja lam cha ka sondo sita jak ding ulang po apor pa nang por ni tum mana pa ji ni basolam sin nang so Kado kabe pernah nang nile bangke, yang tunggu dengan nang cinguri kita hando, nang litum baso, a channel nang tuh media himpen, kado kabe kerja rata tunggu panta, kepandak konje pan, jadi Karbi Culture Society himpen, Indian President pan, kewanji, Karbi Museum sorong aja, Sertalin kacu kalau ngahut, alih kecu hang dunji pan, alang tuh citong dundu. Dalam kewangi pan alam cakdo, dan ko putot isi formalities bang nana, seperti final ke final. Dan orang pangke alang bangi posisi aja cakdo dulu. Seorang tiabang senang pangkat ni guru cuci itu. Tapi itu malam terprek ke orang bantang dan tinggi. Dan ko orang putot ni itu Karbi Anglong Autonomous Council asi yang menjenglok. Penang kan kado betul betul kado yang hampang song atau betul kucing white itu po. Jika song sih itu nama song Golden Jubilee, adalah Sertalin kacau talon narong yang begitu talon long jima. Kado kabila bosok kecil apa itu teh jima. Lalu sok kado itu talon dan cing white po. Lalu sok bilang sih dem saya ini mungkin yang cing white. Lalu pun ini maksudnya kondak
Kasi kung nani kali nani do kok thai nang mana si kongsun bang mana betul titik ham di mana Jal Jiwan Mission pen kaselampon Pongjangre PWSS sapotak aning kang sam sialam the pini KSA Hamren Head Branch Ameipu Timothy Rong pipena jok methang asa malong perangkia mai pamanpon perangkia mai along alang mipen kaning jepon lapuson henlo Ladak PHE Hamren Division ang kang kipar lopon Pongjangre along kikim pon labangso JJMS scheme pen Jal Jiwan Mission po scheme pen kikim pon abangke jitu guidelines sa ting puro te alang itum kadu ta chini lo Jal Jiwan Mission ma scheme mangke ahem tuntin si lang abu close nangji woi phit sa tame ladak mangke parlin phak si towara long si lang abu peklo cha PMGSY ma PW dia towar soding si lang abu peklo sai la si la so putha bang itum patumi hajong adi malak long humri dam lo lapen la soprang stame penangan birta lolong lapen news channel social media lang stame klang lo la sila so putak ni tum ki pudun ji bang kala pulo jitu guidelines sa teng pen claim pulo te ladak bang ke ni tum pudun ji bang ke la bang ke chok che guidelines sa teng pen che claim nang ji lapen la bang so sai ki claim along Department of People sing samdunri Department orang itu kelang dunai la dakar pu dole ku people orang dum chelang dun da la pera dun thu bangke la bangso putha ke social media paper media long masame le lab lopot karbilong Thomas Council PHE department kelang abang ake hai mol sing timu sampe lagi sampe thaik long lo la si la puson na contractor phana bang ke bang jilangan ni bang karbing long Thomas Council la jurisdiction aro bang ke blacklist si bini athe arona teng pendak kam nang kem kle contractor bang si ke bang jilangan ni sai tu madaga akam bang pipon bom madaga ken kam nang pajiar long bom pote ke bang jilangan ni bang ke la sona kam sai osi along tin samelang tum nang klempo la si ke bang jilangan ni alang li phana bang ke la bang so contractor kartik Biswas fan mangke blacklist bini musindum karbing long karbi lechar ye song pen tuning rilo la pen jitu la non ke claim ke chok che long Pongjang re long alang itum pulo aja ka din ke lang li un heman ye pu jong sia dia hem chi kim adam ling tuiving pote la ta chok seta non ke thekram long bang la pulo alang itum JJM pen ke claim scheme ala alang bang ke apai pen bang ke adiman lang arlun e pulo seta amethang jongjung hem tu na tum kache na apai pen bang ke aheman lang li kopi polo laga entel ga ladak le tum rada tum chok che insai non la pen la so puthak nil tum bang ke chok che la pen la so contractor pan man tum so dak pen pin rem lo la pen karbiong Thomas Council Aki hai mong sing timung iam labang so puthak labang so contractor phat insai vek ni lapen jitu non ke claim ke chok che dim an bak ke reach claim thuni pusin tum pen dabi pon lo Jangmini Pioneer Keparni Delhi Rong Sopia Long MOS Surhinira Inkoraisi Signatory Atum Lapen MP Horen Singh Beatum Minister of Ports Shipping and Waterways Lapen Ayush Minister Sarbananda Sonowal Laphan Mithang Official Banglua Long Kachitong Dama Birta Nangle Labangso kachitong dam jiaphan alang litum pen Delhi Rong Sopia Long Jangmini Pai kitom arni pen ni Pioneer Cap arni an MOS Surhinira Inkora isi kapachun jiaphan lapen Political Package Special Economic Package and Cadres Rehabilitation Package lapen kedolang Criminal Case anta kapachun jiaphan chingwaipo Director of Intelligence Borio DIB Ministry of Home Affairs Tapan Deka Lapen Advisor of Northeast Minister of Home Affairs AK Misra Tumapanta North Block MHA Office New Delhi Long Chitong Damtu Bangso ka Chitong Damalong MOS Surhinira Inkoresi Kadok Kawe Prabjin Pen Hills District Kaching Thur Jiapan Lapen Alang Itum Pen Unan Pen Pachun Pa Prab Jiapan Bor Iponpo Lapen Jangmia Chiklo Joint Monitoring Group Meeting Pedopon Proposi Lamchak Chipidon Bangso kachitong damalong signatory atum Rizak Derang Rang Rongpi P Dili Lapen Long Tibe
Assam government atum lo kichalia natu ingdeng trokpen ingdeng narkep anta English medium ki wan chia phan pangdaklong la swalong all Assam students union atum pen ke chedong dun thekte la si all Assam salong la swapotha ka chestong kapi doponalong pini karbiang long penta la swamil beria long pen chestong ponangkok loposi pachini BJP go back Hikya Montri go back Okhomor matribhasha solibo lagibo Asu longli po ase keke pen hangtaramsi Assam government pen lokichalia motonanatu ingdeng droppen ingdeng narkepata English medium tuan si pualong all Assam students union atum pen jedong dun thekte pualong he Nusen posting ing tiam merburia long kachesong aho all Assam students union Karbiang long district committee mepo surgeon hase pen non Assam government atum alang itum class 6 pen class 8 antame alang itum Asame pilopo English medium si alang itum si kebanji pusipu sida me ilitum mangke kachesong mai la pulo ja class 6 pen class 8 anto kali nitum dak nitum karbi mitanglam tado Asami salam tado borolam tado lahai pipo si ke pavir kang tuno lahai tum jong si litum elami ki jong si elami ki pen jong si charlie le ba litum elami ki jong si ke pavir pulong te nitum non kewang mi ba ki thurmi owe ki mitum han ke kang ting anarsi ki bidam busila so sarkar tum kapinjong la so posi tum pini chesong nangkok lapen ge tum hekdam long ji je kapre ka stelong sidame north india puno ba south india puno alang nitum ami thang alam pen ka charlie si pini ana ke the arlang the cheman sida me alang edum ke don okhom sor tumi dek Assam chief minister pulo je Assamese school medium long ke dam si English to thek pukai la ke kacho bailam alam mi thang tuma somar dum bangkona phansi government school long ke toy ma do Assam MLA pendanglok MP minister la pengke nitum EMCM sunai koma ma somar dum si LP school long ba government school long ke toy doni tum hat alis am bitha jong si ami thang dum somar phan jong si la tham phan toy rekte ami thang kar bia lang punot boro lang puna Assami salam jong si bala tum pathek tung te pongte alang tum dak kiduk de kiduk kelak arada phan la tum kapang manghu pendanglok la tum English class 6 pen class 8 sedame especially science and mathematics ta jong si mi thangalam pen jong ki charlie panjong si ninge hang lo pong te anso se kang tu yang deng tame imi thang ilami ki pen se me ke thanji la bangke ining ke doi la somar tum hatame la mo ajak dingluang se me la so hormudi sita me non bang ke la lang ni tum bang ke ami thang tum Delhi pen kupi ma kipu RSS um kupi si kipu ma la so teng karju por si pini tum che song ponang ko la si ni tum non ke bang jilang arni se me ni tum EPSU Assam Sahitya Sabha lapen ke nitum ASU lapen ke Boro Sahitya Sabha chokali nitum kapre karbial alambe damai punon ba missing lambe damai punon kapre ben nitum chingwai siang so senon ke bang jilang arni sidame laso hormu ko opos jila pen nitum ingtangra pen ka song sidame nitum padu ponji Tangtenan malam sopora phan birta mo ington eksenang Nanglitum he mahormu hiti kularalong ke jor kilan pen cheprek chek mate chek pen kasla mahormu ninghang ma jong si ninghang pulote karbiang long along ilitum karbia khayang bom pen kang pucheng atur bamboo industry along humridam ignon ladak nanglitum chek pen kason se pon sofa set pen chenglok paleng beleng haikrum dining set lahai husitame long igdi Lasi pader de pin pen humri dam iknon atur bamboo industry along. Adim lake chingri bearong dongkamukam west karbiang long. An sose kachini thule thoji aphan 99577 67037 anambara long humri iknon. Nanglitum han an kachuton chadang japhan theng la pen tangka katore la poson do ikma. Jongsi do pulutang te non pen ke matha chipasung iknang nilo. Surya Sigdi company pen kason sepon Surya wood stopo along tu Jongsi nanglitum ninghang pulote ilitum Caribbean long along di purong supi Kareng bus stand Bay computer opposite of IS office Lamding road Engjai hotel along Joy K pen long ekji Aprang nila NJ ko bangke arnisi baru ini atheng baru ini kuda di purong ke baru isi pun tek picture non pe la seksi dini ke hobna ko Vitamin non ne la use look करके 100 rupees I think 2-3 days तक मिलेगी ऐसे कदों को भी according to trans तमिल थेगलों pen la pen नातुम निहंग प्रोतों ते la मिशन कुचिनी लो प्रोतों ते नंग हुम्बी इकमें
labang swalong thu lake theng hong ni hong thom vet penta han an chotun chudang iun la si prapjin pen humri namik non engjai hotel along an so se kachini thule thoji aphan 6007108666 a number along humri ignore আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Arzuikta Solangdo Karbianglong arat doan aphan isi birta kemedo Jasamet kidu kilak arat atuma phan lapen theng kadure parpek ahem tun kido arat atuma phan Surya company pen kabonda pon gas ason thak theng hongni hongthom bet pen han an bang thongke plike atuma pharman tun ihun Along tu nanglitum ta nin ki hangdo pulote ilitum asa mangkang lapen Karbiang long along ta our side long igji Lasi komatnya bang pu abang piatum nin ki hangdo pulotang te prapjin pen our side chu endun ikhutha Bang swalong tuaputa Clardak pen kachini jiaphan 7002981808 a number along humri ignore Dihenamo phet puthot birta long bang tuiklom West Division ke parlo Central Range oing nama jua long amat glass corner akulat ahem phuatuma phan chiri krehinia long le long dim klong ki pidata puthak RTI activist Mahajon Kropen pherangke mai phalo District Press Club of Karbianglong asahe malong pen pherangke mai ki pha hul crossang ho pen kapachinia tengke ingnam raiko masai kamalong aron re pen vorenga warsai ka choklembo matuma phan ingthang et popusi Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Monghang pen pangdaklo Lapen advertisement ave pin pen interview ave pin pen ke jat avo renga warsai sita pilong lepu Supreme Court along penta alodo pusi pachinilo Laswalong nilithang ta ki pudunjia lamabe sita ningkan kep ki klembo matum arta ki litang atum ke kopusi ka choklem dun thulong la je ke dam tang chiklui jon nia phang man te ningkan son duklai lo la pen non het jong Karbianglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Monghang alangli penta rada phan pachini ponlo je Karbianglong long la forest department mane engnam kerai department along vorenga war sai ki pipon abangke illegal pusi alangli ta than lo la pen ke dam tan ta bulit tum than bomlo ta sila so puthak ni lihin penta ni linut rat ke claim asongja abang phu hisap la pen RTI inun ke claim abang phu hisap la so puthak ethethini rat atheng nu nilita paklang tu je la so Aworeng awar sai ki pike illegal pusi pulo la pen CM Sarmata pulo Supreme Court pen isi standing order do illegal advertisement ave pin interview ave pin pen ke jat aworeng awar sai ta pi long le pusi alang lita than lo la pen hala so long mangke nilita convince lo nilita chekroi du lo la pen aron alam ke la ke rat ta chekroi du nangi lasi lalo la pen ako alang ni isi alam ni itu CM ke hai bang je ke dam tang ningkan ke hoitu nili ke lang bakar ju nade ke chok che dota hai mane setan nili kar ju long ke lang ateng ke dam tang ningkan ke an aworeng war sai ki pi advertisement ave pin pen interview ave pin pen ki pi pon aworeng war sai ke claim atum phan an asakuri ke do tum phan an bangke non arona teng pen si non pi pon thunang po la si advertisement mate interview pi pon po la pen la so tengsi niltum arona tengsi claim pon po pusi alang li than pachini pon la si la so bang li dak ki pugang tung yi ki bangke la phelo je ningkan kep ki claim bang phutum pin na bang ni jong si interview call advertisement pi pulote is limit arta ta nang parcha ta do kokpo je ko anma sakuri phan arta ke apply me la so arta ta batcha do kokji pulotang te hala tumke dake directly si latung ke sakuri dak si ave dialo lake je alang lagi puke halatum lagi le pache long tunang pu setame directly dak pensi ave dialo la ben physically fitness physical mukhata ajhak jak kong akham pindak forest along
ke kat nangi ke chom nangi ba ko pene la puson do ta system hala so long stame ke dam tang kan ke iklam tung arta alam ta unde dat la son ta dopo lai silo la pen non akimi non ke klem wa tu phan ta lang li pulo la tum ta pachelong na Central Forest Range asa hemadunga long yalo kupusong si glass corner aphan kapadolong lo. Laso glass corner atama phan adima klom ke peke aron repensi kapado. Lake ingnam rai komasai kamatum along le. Ingnam ajole kupusong si adim ke pek long det lo. Lasi prabjing pen laso hem adima long pen terek serak nang jipusi RTI activist mahazon ko pen ke hang pado. Silvi culture lahai lom thomalom ADFO pan chief conservator pen RTI transfer lo lase halatum na transfer allo ateng a reply banke latum west division na bank diliphat nang reply na pli banke with reference to the above I have to reply that the RTI queries as sought by you regarding order as per your queries number 1 bracket 23 of MS National Sawmills Difu and MS Glass Corner go down. Difu is not available in this office of the Karbenlong West Division. West Division long ke ditum la so related a documents ke awi pusi alang liman dak reply nang ipilo. Lasi ako som taksi East Division Forest along penke la dakta som taksi question number 1 treated as nil. Question number 2 does not arise. Question number 3 does not arise. Labangke East Division lo. East Division ako silviculture bangke latung nang tok dulo amut PC tok delo under section 7 of the RTI Act 2005 as required by the petitioner as nil. Lake lahai ave required information is not related to this division. Laso a division no longke nang lika apply alu ke dak thang related ave pusi alang letu nang itu. Pulo lasi Ladakh Forest a hem office adu hem kintan hem care kintan glass corner putok ham nangli hem adu ko malone ke do chine pu la kum sona lang lake nangli hem atheng no si dak kintan chini ne ko ma muni ne dak do ke pu lake ko allo lake tamane hotu hala somnit ka chong humnit tong la dak dulu ne pine nangli ke thana heluma nangli pine ke cherap duma nili hem adu do ni chine ko lasi Ladakh nili puji bangke laso information nili tumta ke claim isi ajak dingklui pen ke claim masih pojir pido di tumta isi source do di tumta isi ka create do laso tengpen laso information ke nili tumlong do lab lake laso do lab lasi laso bangke ke tham flu nan bojong si adorkar protela nili produce tek lake lasi lake totally dhon siri arizab forest along le lake kapachini lo laso hormu bang alang li RDPC CM sar bang RDPC athe alang li ningkan sir cap keyword into the CM experience ke well experience lo alang li lasi laya puthak in chap me pen RD and pen laso glass corner go down ke do bang ke lake te rek nangi lake illegally sin tadake lake kidu Jang mi po ni phai sir ke par ni waisong aklam ni hang rong ke the mile phwalong ningkan phopen ephong jamana par moja pharman wo phong rong ker ka kli ponjia phan che sek tidang pontang lo wo phong rong ker ka kli lake ha phu sar pisra hut penta la so wo phong rong ker ka kli pedopon bom la song si ke dam tang surhini ra prenar kep aningkan pen pining an ke ningkan pho ke choklo Ningkan pho pen e phong si lasu avo phong rong ker ka kli ke kapedodo lasi pinap jangmi pu ni phai sir kep ar ni an ke ningkan pho pen e phong jamuna par moja pharman wo phong rong ker ka kli pongji phang che sek chedang pontang no pusi wo phong rong ker jamuna par moja reception committee a mepu hukleswar be dun mepu Jameson ronghang kong chunbang romes terona tumpen nang pachini du press media tum pini dak nilitum ivan sidak karja proma poke lake pini ilitum ningkan pho pen epho wo phong rong ke jabna par moja angkang laso kardom kardi arni na kele lo lake pen ablo 9 tarik
adim ge la wai song aklam ni hang rong ge the pas mai si dang nili tum long da nang ge du nili ri sang ho la vice president lang li Jameson rong ha nang alang li general secretary Romesh Teron ada member alang li Gambura lo Jensing be dan pu bangke pak langsu pu hidim Teron arong Amerika nasi la so pu thak difansi nili tum ki binang kok ma alamu masa bo lamu thie pen ami nili tum kaching hon nili vice president alang li pen member than ina alang li fansi don might be na nili tum ladak jumna pa moja angka non takali hala ke damtang puruk ha pisar pusara ui pentame labangsu bu phangrong ker po bangke nang klembom lapen labangsu nang klembom bangke ningkan pho pen i phoi si nang klembom nasi bang bom lo chuge damtang suri ni ra trainer ke baningkan hello lapen aku non pining le thot sitame ningkan pho nang peng iglo nasi nili tum la jomna par moja angkang sogari gamra pencing lok rong asar do an pen nili tum cingwai cing sai si bu khong rong ker po bang arni pathek iglo lasi pini bang tarik ner kep abang ke dak sisadi ipo lapen ke pinap tarik sir kep abang ke ladak bu khong rong ker dak ker ipo lasi labangso obo khong rong ker abang ke nilitum la jomna pan moja akang an kido arat apansi nilitum dak anam ani pan nilitum hempu mukrang rasengya penceng lok anam ethe kadok kawe an labang so anam pansi tame nilitum borkan ke tinab lagi phonong kera husi hang ipu tasi nilitum laso o phonong kera bangke nili tumahin pen pangdak pondo lasila jomna par moja pen angkang pen angtan akar biya tum an sitame nilip nihang kota rongkhang akar biya tum hitame apor do pulutang te ladak nang chitong dun ignang po lapen nang lang dun ignang po kusi nili tumahin pen pangdak pon iglo mane kan na kopia kemang pensila bo phorang ke bang karti pon nilitum labongso phonong ker kakri ke manga bangke ladake jobna pon moja angkang ke duara tu cuklem cudam penceng lok lun lam lapen ke inghun arwi nang bengna penako lahai huni kanti kadok kabe sitame idaina ulahai pensi nilitum la phonong ker along bangke arnamokan borkan ge hangga lahelo Tante pini karbi prime tuma birta bangkila ponsi kang tonik long kadok kaweta dume thakme kurwang thu